Na tragu posljednjih dešavanja oko jezika u Bosni i Hercegovini, u narednim minutama naše emisije govorit ćemo o bosanskom jeziku. U mostarskom hotelu Bristol u toku je javna tribina o temi bosanski jezik u koegzistenciji sa drugim jezicima. Tim povodom u goste smo pozvali mladog lingvistu, magistra humanističkih nauka u oblasti lingvistike, a uskoro i doktora iste oblasti, Jasmina Hodžića. Dobro večer i dobro nam došli. Zdravo, pozdrav našim gledalcima. Profesore Hodžić, nedavno ste sa kolegama lingvistima osnovali Bosansku lingvističku akademiju koja djeluje pri udruženju Prijatelj knjige. Sa kojim ciljem je osnovana ova akademija? Drago mi da baratate sa provjerenim činjenicama i informacijama. Bosanska lingvistička akademija, moram jednu digresiju napraviti na samom uvodu, nije akademija u pravom smislu te riječi kako se danas poima kod nas u našem društvu, nego i u onom osnovnom značenju škole. I Bosanska lingvistička akademija se doslovno bavi podučavanjem lingvističkih tema, konkretno lingvističke bosnistike, i osnovali su je profesori, magistri lingvistike, moja malenkost i moj kolega Harun Macić, i mi smo skupa učestvovali na simpoziju o bosanskom jeziku koji je održan u Sarajevu 12. i 13. marta. Javnost nije obavještena puno o tom simpoziju, a mi smo osnovali Bosansku lingvističku akademiju upravo kako bi popularizirali teme iz oblasti nauke i kako bi iz jednog zatvorenog univerzitetskog kruga približili takvu tematiku široj društvenoj javnosti. Mogu li aktualni jezici u Bosni i Hercegovini biti u koegzistenciji? Kako biste vi, kao neko ko već 10 godina aktivno prati dešavanja na polju lingvistike, ocijenili trenutačnu situaciju u Bosni i Hercegovini na jezičkom planu? Jezici u Bosni i Hercegovini jesu u koegzistenciji i po Ustavu, manje više naravno, po Ustavu dakako, ali manje više na terenu, ali oni jesu u koegzistenciji. Dokaz tome je činjenica da vi u Mostaru na mom matičnom fakultetu humanističkih nauka možete dobiti legalno diplomu za srpski jezik, a isto i za bosanski jezik koji sam ja dobio. U Sarajevu odsjek također nosi naziv odsjek za bosanski, hrvatski i srpski. Indikativno je da istočno Sarajevo, Banja Luka, Pale i slično, ili da idemo zapadni Mostar, da ne govorim, ne znam sad, dalje, nemaju te mogućnosti. I ako govorimo o jeziku, nacionalizmu, diskriminaciji i toleranciji, očigledno se pokazuje kakav je status koegzistencije jezika u Bosni i Hercegovini. Tako da oni jesu u koegzistenciji, s tim da moje lično mišljenje, kako ste me pitali, jedna mala ispravka, to nisu jezici, to je jezik sa 3 imena. Tako je naime u Ustavu Republike Bosne i Hercegovine od 1993. godine kazano da se u Bosni govori književni jezik koji se može imenovati i bosanski, i hrvatski, i srpski. I Republika Bosna i Hercegovina od same svoje nezavisnosti pokazuje tu toleranciju i pokazuje prisutnost te koegzistencije, a to se danas nastavlja na našim, moram reći, uslovno rečeno, bošnjačkim univerzitetima. Koliko su bošnjački pokazuje da u svom nazivu imaju i to hrvatski i srpski. Da. U hotelu Bristol već je u toku tribina o temi bosanski jezik u koegzistenciji sa drugim jezicima. Zbog čega ste se odlučili organizovati tribinu baš o ovoj temi? Bosanska lingvistička akademija u svom programu rada zacrtala je najmanje 4 projekta. Jedna vrsta projekata su javne tribine. Rekao sam da se bavimo podučavanjem. 3 ostala projekta su naučne ekskurzije, izrada udžbenika i materijala za učenje i popularizacija bosanskog jezika za strance. To su neka 4 okvirna projekta. Samim tim javna tribina se uklapa u naš program rada. Međutim, nije naša inicijativa bila da organizujemo javnu tribinu o bosanskom jeziku. Mi smo planirali i imamo u planu nešto drugačije da pričamo o bosanskom jeziku, jer se o jeziku ne može pričati na naučnom nivou, na nivou istovremeno i dnevno-političkih tema. Nisu mediji mjesto ni nestručni ljudi, mjesto i osobe koje će pričati o jeziku na takav način. To nije nikakva dnevno-politička tema s kojom se, da kažem, ispiru usta. Jezik je puno kompleksnija stvar. Ideja je poznata. Danas je popularna tema u medijima o bosanskom jeziku konkretno. Samim tim savjetnik iz Pedagoškog zavoda, profesor Nusret Omerika, magistar književnosti, dao je inicijativu i Narodnoj biblioteci i nama da pokrenemo skupa
javnu tribinu kako bi dali društvenoj javnosti, a to se opet uklapa u naš program Bosanske lingvističke akademije, da sa univerziteta prenesemo to znanje u društvo, jer logično, moji roditelji, vaši roditelji nikad i ništa do sad nisu učili o bosanskom jeziku. Naš je cilj večeras da u stvari prenesemo znanja koja imamo i da ne skrivamo činjenice i provjerene činjenice o bosanskom jeziku. Tako da smo u stvari podržali inicijativu Pedagoškog zavoda, a to je i svojevrstan odgovor, da kažem, na ovu hajku koja je u stvari politička, a ne naučna. S druge strane, ja se istovremeno mogu i zahvaliti Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti iz prostog razloga što oni u svom odboru za standardizaciju u svom prvom članu spominju već bosanski jezik. To je meni bilo jako drago, zato što su pokazali kako su pažljivi. Samim tim, ovim pokretanjem lavine oko bosanskog jezika, ja već danas, evo i sinoć je bila jedna tema na nekoj od medija u BiH, pa preksinoć, pa ne znam, prije 3 dana i tako. Stalno se nešto priča o jeziku i meni je drago kad se priča o jeziku. Međutim, kažem, Bosanska lingvistička akademija nije baš primarno imala za cilj da na takav način govori o jeziku, ali podržavamo takve inicijative. Bosanska lingvistička akademija nije imala primarno takav cilj da radi takve programe odgovora na nečije provokacije. To bosanskom jeziku naravno ne treba, ali Bosanska lingvistička akademija podržava sve projekte popularizacije nauke i sprovođenja informacija do onih kojima je ta informacija potrebna. Jer pazite samo jednu činjenicu. Moderna gramatika bosanskog jezika prva izašla je tek 2000. godine. Prvi rječnik 93. pa 95. Zamislite da ta informacija koja dođe do naših roditelja, pa logično da proizvede reakciju da ma kakav bosanski, to se nešto sad izmišlja, prije je bio srpsko-hrvatski i tako dalje i tako dalje. Znači čak i naši roditelji nekada to pomisle. Evo ja sam slučajno, bez pretenzije da nešto branim. Ovo je jedan fakt, opće poznata činjenica, gramatika bosanskog jezika izdata 1890. Dakle, ova 2000. nije nova, nije najstarija. Do znanja se može doći na 2 načina, referencijom i diferencijom. Pretpostavite da nema bosanskog jezika prije 1993. ali onda nađete gramatiku koja postoji i kažete pa ti stvarno ima. Međutim, ova poznata činjenica koja je poznata iz Srpskoj akademiji nauka navela je ljude da kažu pa dobro, ima bosanski i austrougarsko doba, ali izmislili su ga Benjamin Kala i ta njegova ekipa. I onda ja kažem, aha, uzmemo drugu činjenicu i nađem recimo informaciju. Evo, to ću okrenuti prema kameri. 1630. godine u Rimu, ovo je na bosančici, u Rimu, Stjepan Matijević kaže, štampa knjigu, prevodi je s latinskog i kako on naziva u moj bosanski jezik. I kaže u državi bosanskoj. Znači to je puno prije ove knjige. To je samo jedan fakt, samo jedna činjenica. I naša akademija u stvari će se potruditi da ne skriva ove činjenice jer su one sistematski bile skrivane od očiju javnosti i u stvari upravo zato se radi na tome da se javnost obmanjuje. Znači mi nismo, kažem, sistemski nikad učili o bosanskom jeziku, sad već imamo demokratsko društvo, imamo otvoreni pristup informacijama, imamo prilike da dolazimo do provjerenih činjenica i da prezentiramo takve činjenice javnosti. I evo koji su budući projekti Bosanske lingvističke akademije? Da li će biti još nekih tribina ili možda nekih konkretnijih projekata? Bosanska lingvistička akademija za 2016. godinu planira već početkom maja, odnosno krajem aprila, nešto što smo nazvali idejno kao dane bosnistike, gdje ćemo u stvari raditi na susretanju svih mladih stručnjaka u oblasti lingvističke i književne bosnistike, kako iz Bosne i Hercegovine, tako i iz šireg regiona, i gdje ćemo u stvari u okviru dana bosnistike raditi i susrete studenata bosnistike, jer mislimo da se takvim druženjem u stvari najbolje može popularizirati i sama nauka i doći do provjerenih činjenica. Sam simpozij o bosanskom jeziku koji sam spomenuo, koji je održan, kažem, ponavljam, u martu 2015. znači ove godine, za koji društvo maltene i ne zna,
Sam simpozij je okupio 33, znači preko 30 stručnjaka u oblasti bosanske lingvistike. Kad imate danas takve stručnjake koji na jednom mjestu pričaju o bosanskom jeziku, onda je u stvari smiješno odgovarati na bilo kakve provokacije, smiješno je čuti bilo kakve provokacije, da ne kažem da je to na nivou neke sapunice dnevno političke teme. Profesor Hodžić, hvala vam za gostovanje. Želim vam mnogo sreće u budućem radu. Hvala vama i još jednom čestitam na provjerenim informacijama do kojih ste došli i hvala vam što pratite i što ne skrivate ove činjenice od šire javnosti. Hvala na ukazanom povjerenju. Poštovani gledalci, nakon marketinga se vraćamo u studio.